Bismillahirrahmanirrahim. Ikatte ni kanaya atanna karang Allah subhanahu wa ta'ala punneroki apa battu passala na yami antu sipa-sipa na karang Allah subhanahu wa ta'ala tena naki akulle nakana mangkasaraka pitika nakanai tapi paralluki yami antu attagala mangeri dallelika mangeri Al-Qur'an asagang hadith ka kama biasa ni langere pakutaan ng kanaya timay tampaan Allah Ta'ala. Mole-mole ki langere nakana tawa, nakana tawaya, areka bahkan gurua, nakana Allah Ta'ala niya kiri si tunggat-tunggalat tampaka. Iya, batuanna niya ki ada di mana-mana. Padahal nakana karang Allah Subhanahu wa Ta'ala ilalan ri Al-Qur'an na Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Karing Allah Ta'ala niyaki at-tampa yami antu istiwa iratianna arsh. Nanjo arsh makhlukna pak jarina karing Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tinggi ya ratianna langit tujuan. Jari Allah Ta'ala niyaki ratari langit ka. Ilalan ri hadis Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tak nang mangeri seria budak baik-baikne. Aina Allah nakananne budaka fis sama iratiri langi ka nakana mo nabita nakuta na misimpuding man ana inainakke qalat nakanan jo budak baik-baiknya anta Rasulullah ikau Rasulullah qala nakana mo nabita i'tiqha fa innaha mu'minah lapas sangi yamiantu bebaskan anne budak baik-baiknya kasabas tujin na iyay mu'minah. Yami antu tappagi mari Allah Ta'ala sagan tappagi mangari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na iyan ne dalilena ilalan ri Al-Qur'an ilalan ri hadith angkanaya Allah Ta'ala niya ki iratiri langika iratiri langit paling tinggi rataanne po dengan mentu rataanne arsh tapi karena Allah Ta'ala tena na paralu arsh. Lan kamana mi anjo nekatte ni kanaya umma Islam parallu ki pilajar baji-baji natea ki pitika nakanai passalas sifat-sifat na karang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari jawabanna Allah Ta'ala niya ki iratiri langi ka nanes ngasen nanawasi yang asin panggokanna yami antu atanna rilangi ka ributaya maleka ana saga maranganaya. Jari parallu ki ngiseng angkane Allah Ta'ala niya ki iratiri rilangi ka anne akidana pattagalana ikatte risisina umma isilanga niya kamina wa mangiri nabita sallallahu alaihi wasallam. Jari anne Al-Qur'anga la raiba fi tena keraguan ilalanna sakamma todong hadisina nabita sallallahu alaihi wasallam la raiba fi tena keraguan pun memang anjo hadis kanan nabita kuntu tojin nabita angkanangi dasi nanasargi papijujo na Allah Subhanahu wa Ta'ala.